or they I 16 ama wo mo na nyum no boss dog me mo akwaba na me na se na no ba me catch rom see the BS o tua naka ko a full song and why enti what they hospital clinic no bibia no they aye dum dia maye so sisu biem ebi ohonum a te se me na meet na me enjoy enti bosso keka niam ahodo a doctor time da so aye o Medimafo ma me na wonyankopon ase nhweso pa ene bambo na menchia Adom TV ahwefo nyina nso owura Mike se Medimafo Herbal Clinic ho a enyine yale ya hubiem hwe saa nyumtuni wei after me nyum wei 2 years munie nipa domo akone ho se onye nyuma won no me kura me kan kire se wose no ekwesi se onya vision se we ye remanya onyankopon de nsa ato no so eye se wudi ne dwumadi a wo die no ho adanse e kire amansan Medimafo Herbal Clinic eze kwa me se awards no me mfamba anano Saturday yakoji bi Ghana Medical Diagnostic Excellence Awards eno Medimafo Herbal Clinic best alternative laboratory of the year 2023. Oh, okay. Me mpesa mesa because adoso mpesa mesa kwa dai abama yaka ho asam kura bi ningi na nsa me ka asem se be queen ne din fatana na bodin fatana fatana kono nya akwankwan ni ase dwumadi a Medimafo Herbal Clinic die wo Kumase abu akwa agogo no esese obi ya na nibra be hwebi anano ajemensam Mami bedi adanse ne friend Olivia Ahenkan of UK ne baaye na tam kura na wo di adanse wo Medimafo ani ese ne ho atono no na yese ne ho atono wo di adanse no na wo hwe maame na omisa no wo bubu ogu wo ba na wo di adanse no na wo nya CP na oko UK be 5 months na oba na no Monday na ode ne ma be cheyen ne ha se maame no kura wo be di adanse no ni a wonjin o doctor me ko UK nyina wa duro na me ko na kakakra na me de koya na me num ye be 3 weeks na san ye me ko ye me num aduro bia o enso enne me ma me nafo num nipa o pin o modo ba ye te ho na obi frɛ no wo kire obi o so last week me ma me ba ye te ho na wo so ma me ba bi a kire me de nyankopon hyiram me ba na me kura poma ena ma to me poma atwene asi Adom formula me twa edan ye esi ho a poma ani hwi ko agiafa si ye kase ye mfa poma ma ho mfa nkofie a enye ya no na ye de kan adwuma ye no sa na ye dey e kire ye enti he ene anopai enipa mpempem a ede poma ekọ Medimafo dodo wona na onfiri ho mpie ne na poma no enkuta no dodo wona na hwi no me kase mambi o se or the she na ebaaye enti wo mu ye hwe no wie ya okọ ena wo mu koduru kwan so mu se se ma she no ya mfa anye dai ama yensan ko fana ma me no no ya zo no ebi enyankopon na se minya hwe no ho yenko fie ye duru efi o mu si no won ne kwan no no mamlan enante kogura mu djuma Medimafo Herbal Clinic di no wo asase we so o my Ghana mu no enye won se ene Cote d'Ivoire fo na do ho agim ye na obeduru Medimafo a Mondays ya obetima hwe nipa be du atoa so o mu nyina ye Cote d'Ivoire tese ba o mu ba no enya asam ketewa dabi ya me kan tere se obi a o hwe me a oba Medimafo pa ne ho ato no yesu se kodi adanse wo baby ade otie no di adanse because enkrofo adanse am enkrofo onya de yalesa eduso ho to wa kan kele wunia se ko Medimafo ne ho de gisa de wawu ani de yesie no sa no pa mo kire manfo ntam won koi yemfa won ko shemu me ka wa ma bi obedi adanse se
ono kora de wo so wo te ne no na odamochire na busuafo na ejina ne ho enti bla ye nkrofo papa na busuafo eye be yi no ama ya papa no mu asa ho make kakra ye de ewo no no friend doctors no bae oso amusad ne ko ya amusad ne ko to wasi D4 na wada na D4 ho ye san wo ba bi ye fa no condemn e ho de ye do ko to ho nipa wuni obi entimi ye de e be show e bi say ye twen say obewu ye de ye do akọ o say ye ma ye me he no wada o sa na o twena na busuafo ba anum sa de obi wada condemn ye san so bo no ho kasa de ye fa no kofi na we firi mu a ye de na ba anum ni kofi do mo ni ko to fi o mo twen ni wuo no o say ne sofo na ba ye no so no mon fan ko Medimafo na Medimafo so gise de wo wuo ani de ye sie no wo ha na ha papa je se ne kidney ne liver nyina ayede asai asoma mekan enam adanse enti documents ye e fata wa asem hu bia na ye gikto Medimafo Herbal clinic omo reject no se ne liver ne kidney nyina asai time when papa no di adanse no na eye 2 weeks pepe and no aba Medimafo was the first day oba hospital where hu bibia if we say was the charge and some go for the tone so wa fa obi yire ya boni dua because of say wa hunhuna mananim nyina ede ahunhuna bomsu na asem yi o se no kuro bia ngede enim nyame nanim say yale no ede hanom na papa yi eba ya Waba Medimafo so ba Medimafo hwi na edine call round when Medimafo the nine ba kumpusa ngede anka FM 2 weeks inshira na Israel nyankopon o na di yale nyina tumi asha Dr. Tam da so ensa entina de mfidie reject no onyankopon bi wo sora se mfidie reject wa onyankopon reject o bisa edebrei enanka hie obutiase a enka fidie be reject ne se ba bia duru no enye yi ba se fidie reject wa ye onyame bia oye odimafo ewo soro ono de on reject o papa be de that na eye 2 weeks oba o se wo san call confirmation say no o mo se enye wo no because ono de na enye ye say impossible by possible with God all things are possible na me ka kire wo say we mu nyina enya ayaresa obese mi na ntwe atwamu a mi hunu edetum se abo ntatia na ekoi obese ye ka se ka me fa sika wansi di nto obi ka se me fa nto ne fie ne na japade so se me metumi anante anka me nye ena me na me kwa America yi obese mi se mabusuafo na ekume afọ me kokofuo me ye kokofuo wie wasahimfle afi pepe na yale so me mu ma chinchin nantia ko bia ni kwanse nka o Kristo ni me nante ko me ni se ye kumi afa me kokofuo se na enie hini ha ma ewo Medimafo betumi agyemen kwa Medimafo Herbal clinic aye onyankopon no na esane aba be hwe ne ba eho na beduru woni obi tiam obeduru doctor enim sima ba akopɛ ye ma na duro num ya din wonte bibia biem enye me na me ba me ho abode ma yarefo eba ho en ama me din Dr. Time da so ni se be piem wo kumase ebu akwa agogo na doctor wo hyebere to yale so na wo de time to so a onin kuguo da me sisi me chika se me kotodwe me koda me ntumi na me widie mo hyehye me nase atatai wonya ka akwanhia wo na mu abu wo nsam abu we mu na doctor say entatia case wonya stroke yale me ka kiro say stroke yale na ya wonya no asa wo ho atɔ asa wo ho ntɔ wontumi nkwa adwuma wo so a wotifie wo hu de wo ye wo ho wo sanu mu edu wontumi mfa anye bibia onanu wo kwa obi a wo hwe bi papa ya okwe wayale pen se wonya stroke na pesa wo ti apo na wotumi kɔ wadwuma ekoba se de obi a kɔba no a me pa cho bia ba ko me kanfo amam eye Medimafo Herbal clinic se ya me no kasa wo bi ka kiro sa hospital ni bi wo ba bia eye atoro na wodie eye Kumasi ebu akwa agogo me pa cho
Nyankopon ya adoma September 28 ana ye be bien krade no me patcho wuntimi mfa yale entwen from Sabre enkosi September 28 the doctor cross obeba eha etena na wo yale atua na mo bra obi free Cote d'Ivoire eba Kumasi obi free Nigeria eba enti sa wo ti enkran anatama wa bolga paga na vrongo na ka se ye nka minya nka mekọ na enso kwan no wa bia na yale ne enhaw ebi se ho na wo be yale fo beduru ha wo se enuru na otwe se na metima kọ na ase asole fi se tam na doctor time ede beto so no Nyankopon adom nti empa ho e wo Medimafo Herbal clinic metaka asem bi se edin Medimafo no Medimafo ne ewurade bebre ho okọ hospital bia okọ hospital baby ya okọ na yetipaye no wode ekọ ompiem na wode all side dey abeka ho fi se edin na da hospital to kra no e de yale bre nipa Medimafo ene ewurade senka edin hu hia nka Nyankopon anka nkyere Abraham say Abraham meshiraw ba se meshiraw a me osoro hene min udin ede Abraham min timi fa nkyiraw gise mesesa udin ye na Abraham akeze edin ehia edin wo bi ye dey eka metaka kyere me maame mi papa say mo tudin mo madin a mo hwese mo beto edin antiase ewom edin a kyere yedie edina Medimafo no bebre tetum se waba beduru ho no yare na wode ba no onya hu doctor ma yenhwe no ba na wonte yare no nkabi anano wo hini bi ne yetiam o se ne kunu enfija be num ni wonte me kwa so le mpaja ne muda oduru Medimafo aka si no a step here ya de kapata so ya focus re ono na nam so afa na ma me ne tiam oku de wo ka adai oti ase edi Medimafo no kese Medimafo antumi ani amawo a wan bio ne betumi edi amawo ti na yemfa po mama ho mfa nkofie yemfa yale bia ma Medimafo mfa nkofie doctor si wo bu akonta bible so memiensa merewafo ne nkokorafo atopoma ato aguo bepro empem du wano tihwi mu a wasole anante ye ntumi nka ade ya kina doctor fu sha se belia adansidie nku doctor mani atio matopoma atwenio matumi akaso matumi anantio ye maami de na ye na so let obetumi aka atiasofo me ka maami abrewa bi a maami ne si wo sun saa be na otwemiensa sane manfa no na ote ne man se 87 years nya fe no wasan be ya ababa wa no mo de na ba Medimafo maami si wadafo ako ama na kinyina ayekuro na ni nsan huna de na maami si sa o me so sa de oni di na otwemiensa na ne mother ne buy ne mother ne buy na edi 2 weeks na maami ne ba reviewer maami na enante be na ni na etimi huna de ekuro na ewuo maami enye wumfie nti na wo dada mu no wo de bra Medimafo na hwe because me maami bi oba me ho 105 ono no nante ba Nyankopon betimi aye wo so tsab ta maami no o yale ni bia nka na komanto no yem na o mepiem Kumasi ebu akwa agogo afi na wo yale ni bia nya ni da so se ne yale e be firi no so e wo bra wo na ni akirem wo Kumasi ebu akwa agogo be ma nya adwuma e 24 hours obeduru ha obema ne be ye adwuma mo watme ne wo yire ahia wo haw bia ni Medimafo no obi peba ya wo duro te se gina hoje wudi guwa no muguna na jodumie no num ya na ne ukuna hia mo hia biem boso beso na nyinsen na ba nyinsen ne ba wie na watu ya ka eni pam pem anano 52 years me fa say old woman say woman wo di etinyisa me se mame onyame na me so obi no wo 58 ya ne bra twam fi hia de no wanya ba me di enye yie ne se me wo fa me so di agie duro na ko ye ne boso me na oba na okura konkwa wo tintaso ogum edi monyam kan Israel Nyankopon ni a odi ona Medimafo so ye ne wo ewo atiatefo asase so no ama na ni monyam adadi se onyame tumi sa yale ye nyina yale bia ni wa di emfidie kan da bia me kam se onyame asam di nkunim na emfidie adi nkugbo fi se emfidie se yale bi ni aduro
ba nyame asem se otumi sa yale nyina se wo believe fidie se wo believe nyame asem ene de Dr. Tam da so ama aye kre se nyankopon adu wunya beduru medimafo pa wo yale no on fan san so enkofie bi sa etie wo kumase ebua kwa agogo yeah September no so eba September 21st Dr. birthday ye be TV emone anwa ewo kumase ye chewi a na otwe so ye enkra ye de bie enkra de enti hwehwe Medimafo Herbal clinic wo ebua kwa agogo ana numbers ne na wo screen no ase no 0244774282 0244774282 and 0500727215 0500727215 and 0245449592 0245449592 the numbers me and say Mr. Frey Dr. Time daso ye chere wadwen wan kakura na opese obisa no a obeyi no de amao enti birthday achade no no so beba ti trumika na ne kwaje card ne to na card ne de ba beje anamba card ene de beje TV money anwade elere na wo bakura endi ego bebere ubenye ba wo pe TV ene be san che mobile phones endi za wo pe TV ape mobile phone a gese wo beje card e feature ko ya e wo kumase wo beje ya hwe na wo san dia che ya wo san dia che me pa cho ensuo no so ya sa ase etutu me really feel think I'm sending pictures ne bi de ma wo mo ye ba bi ma ensuo no anu ye kuro a omo nipa ye mfa se bi a Medina boso me wi ye share ye records Medina for ba mo a e ba Medimafo mo a ye betu nsuo ama Medina for se o be du ye tutu enti ni nyina Medimafo de e wi ase nyina no se eye onyankopon achede ya wo de aba atefo ya da Dr. Time da so ase papa Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho snit for guso boy en kaye se wo bia ntua snit ntinto woni bi se wo ye carpenter mason wo ye Uber driver wo ye DA online tepena adwuma bia wo ye bia no ene ho odin tibi to ho na nkokora no mmere wa bom sa sika no ana ebe hwe wo 2023 Chalawate Street Art Festival no eno so ahase aduada kwasiada ye ginam tinanso ye ginam dendende ye hia wo su na ye nkodi Chalawate Festival no ewo ho Dominion Herbal Powder eno ana e boost your immune system no edemaye de ohia ni so hia de obetumi anomo empty stomach no asa Dominion Powder no biagu no anoma no pa ene anwumre yare bia kronkro be ye free ho the ointment no so boy body pains no ne ade what the sasa ho no ma ye oni nyina so e call the free ho Fred Dominion was 0543158195 0543158195 and 0249591843 Pure Natural Health and so 3P garlic mixture no unim de garlic ye woni padua no mu eno ana e boost your immune system no high blood pressure so elewano na say brain say menstrual pain and numbness and won say titiri onan ene yetitiri a wonya 3P garlic mixture no bi no mu a wona wo kro no 024